Class, my name is Rajendra Sahu. Today, आज में हमारा क्लास ଅଛି continuity and differentiability. એટલે continuity કોણ પ્રથમ સ્ટાર્ટ କରୁଛି ଯେ continuity. continuity કોણ એટલે ଆମେ ଯଦି କହିବା continuity ହେଉଛି କଣ એટલે ସେଟା ଫଙ୍କସନ କଣ ନା continuity ଫଙ୍କସନ ବିଷୟରେ କହିବା continuity ଡେରିଭେଟିଭ ବିଷୟରେ ପଢୁଛି continuity and differentiability continuity विषय में स्टार्ट करबा ले कंटिन्यूटी करो ना कंटिन्यूटी इज आइडिया दैट इज अ फंक्शन ऑफ वेरीफाई विदाउट एनी एब्रप्ट जंप और ट्रेन ले कंटिन्यूटी हो कौन ना कंटिन्यूटी ए मैथ का यूनिट के तो जेन की ब्रेक लाइक कोन बुझला हमें हम जदी हम मैथमेटिकल देखिबा से कोन कोन ना ये फंक्शन इज z2e the function is said to be a continuous and x is equal to a, then limiting x tends to a, f of x is equal to f of a. लेकिन मुझे ना से कोई जो f of x and f of a ये अपने मुझे यार लिमिटिंग हम पढ़िছি কোন জায়গায় 11 রান পড়িছিলে 11 ক্লাসে हम পড়িছিলে কোন না লিমিট বিষୟରେ পড়িছিলে লিমিট ର ମଧ୍ୟ 10টা সূত্র ଥିଲା ସେ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖିବ એટલે ମୁଁ ୟା ପରେ ଯୋଉ एग्जांपल କରିବି ୟା ପରେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହବ ଏଟା ଯଦି ନଜର ପକେଇବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଣ କହିଲା ନା ଏ ଫंक्शन ଇଜ ସେଡ୍ ଟୁ बी फंक्शन टी कौन कहू से फंक्शन टी कौन कहला कहला फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 जेते बेले फंक्शन टी कंटीन्यूअस माने तो हम करी चालू रखिबा कंटीन्यूअस माने कोन कंटीन्यूअस रो कंटीन्यू दिला कंटीन्यूअस रो कंटीन्यू दिला कंटीन्यूअस करे कोन ना चालू रखिबा बुझेला ना बुझेला तारे एटी से कौन कहला ना एट x इज इक्वल टू 0 देन लिमिटिंग x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू a बुझेला पे तापर एबी नेक्स्ट बुझिबी ले एबे भी हम तमरा मन किछि एग्जांपल ले जाईछि बुझेला एटा तो हमर बोलिले नै तेनु कोइ एटा देखो एटा सिखो एटा केमति होउछि फिर से क्वेश्चन ना मन को लेके एग्जांपल 1 लिखले कि प्रथम के क्वेश्चन ता होछि f of x इक्वल टू sin 3x by sin 3x sin x by x x of not equal to 0 and x of equal to ये हो क्वेश्चन पूरा सिंपल क्लियर है किसी भी कष्ट नहीं पूरा सादा सीधा बुझिबा हम प्रमाण करिबा जे एटा कंटीन्यूअस नै बुझिया ताम फिर हम जिबा मु लेखिबी प्ले आट x is equal to 0 कारण हम लेखि छे x is equal to 0 पूर्ण करी आट x is equal to 0 तार केते लगी लिमिटिंग x tends to 0 तो सारे लिमिटेशन सूत्र को हम लिखले फिर तो मन पका मु लेखि दिले सेठारे ना ए फंक्शन f of x is said to be a function f of x is said to be कोन at x is equal to continuous at x is equal to a then limiting x tends to a f of x equal to f of x is equal to a এখন লিখি দিলে মানে জানো কই বিলে আমু বাজে তবে আমু কোন কইলে বিলে প্রথম f of x का কম্পাইল করে হই কম্পাইল করে বলছেন যে ఇది x আছে what is x is ହେଲା তখন দেখো তবে কইলা কেমতি লিমিট x tends to 0 তাহলে কোন পাবো না sin x मारिस बुझला sin x x इक्वल टू कितना जो 1 है एटा भी उसमाना ना एटा के f of x एटा उसमाना f of a देखते होछि f of a इक्वल टू x ताले भी एटी कोन हल्ला कोन हल्ला कॉपी कर दिए एबारे अब देखो बिले इन हम कर दो छी लगा दो एबे अरे कौन करबा f of a इक्वल टू f of x तले पे एटी जो f of x का वाला एटा f of x हम लगा था एटी की f of a इक्वल टू नहीं दिला x से दिला ता माने हम पाइले कोन ना लिमिटिंग x tends to 0 ହେଲା f of a x
does not equal to কারণ এটি f of x is equal to 1 লেগেছে কিন্তু এটি কত লেগেছে f of x equal to x তাহলে এটি হবে not equal তাহলে এটি কত লিখব এটি যে continuous not continuous এটি বিলে বুঝিরা না বুঝিবা জন্য আমরা ওটা ঠিক হইনি আমাদের কত হচ্ছে ইলে লজার প্রকার মইটি কোন করি এটা হচ্ছে আমরা f of x এটা হচ্ছে আমরা f of x মনে রাখতে হবে তাই এটা হচ্ছে আমরা f of x এটা হচ্ছে আমরা f of a তাহলে এটি কোন করি না আর x is equal to 0 যেতে পারে x এর মূল্য 0 হয়ে যাবে তাহলে লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x বাই x আমরা জানি যে লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x বাই x এর মূল্য 1 তাহলে এটা তোমরা করতে পারো সেটা আমি এটাতে সেটা করে দেব বুঝলেন তাহলে এই গেলাড়ি তাহলে f of a জোড় যদি গেল না x হয়ে গেল তাহলে f of x f of a সমান হলো তাহলে তোমরা লিখে দেবে লিমিট x টেন্ডস টু 0 f of x is equal to হবে বুঝলেন তারপরে এটি কোন হলো না এটা ডিসকন্টিনিউয়াস এর লিখে কোন it is discontinuous it's discontinuous it is discontinuous at x is equal to ବୁଝିଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛେ କଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିର ମାନେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିର ମାନେ ହଉଛି ଚାଲୁ ରଖିବା କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବା ବୁଝିଲା ତାପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିର ମାନେ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମିନିଂ କଣ ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ଏ ଫଙ୍କସନ f of x set to be a function f of x set to be it is continuous at x is equal to a then limit x tends to x tends to a f of x is equal to f of x তাহলে এটি কোন হলো না एग्जांपल 1 দেখি ମୁଁ যেତେବେଳେ ଆକୁ ପକେଇଲି ইয়ার ରିଲେସନ ସଦାବେଳେ ଜାଣିଦେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଦଶରେ ପଢିଥିଲେ ଏଟା ଆମେ f of x ବୋଲି ନଉଥିଲେ ଏଟା f of a ବୋଲି ନଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଟା f of x ଆମକୁ କେତେ ପଇଲା ଦେଖାଉଥିଲି f of x ହଉଛି sin x by x ତାହେଲେ f of a ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି x ପଇଲା କାହିଁକି ପଇଲା ଯେହେତୁ f of a ରିଲେଟିଭ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲିମିଟ x টেন্ডস টু f of a ସାଇଜ କରିବ f of a ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ তাহলে এটা সবাই বিলা করে এই প্রজেক্টে ম্যাচিং হয়ে গেল যেটা এটা বুঝপাইলা তাহলে লিখবা এক্সাম্পল লিখলে তো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হইছে তো ମୋ କଥା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବୋଲେ 11 କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା 11 କ୍ଲାସରେ ତମ ଲିମିଟ ର 10 ଟା ଖଣ୍ଡେ ସୂତ୍ର ଥିଲା ସେ ସୂତ୍ରକୁ ତମେ ଲେଖିବ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମତେ କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଚାଟି କମେଣ୍ଟ ରେ କହିପାରିବ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି ଯୋଉଟା କି ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା তারপরে আমরা নেক্সট एग्जांपल করি তো মনোর কি লিখেছি না एग्जांपल 2টা নেব एग्जांपल 2টা কইলা যেটা f of x এর মূল্য sin 3x বাই 3x বাই x हुए এবং f of a এর মূল্য e हुए x এর ধারণা কে ছিল লিখতে 0 x is equal to 0 नहीं यार मैं ले लेंगे या तो मैं काले वाली बोली इधर से प्रॉब्लम होता है अच्छा फिर वो कौन सा वो यार ये मजा आता है आने का आंसर कीजिएगा प्रथम लिखिबो आठ x is equal to 0 ଦେଇଛି লিখিবো r পাওয়ার x is equal to 0 আপনারা রেডি দিয়ে দেই তার পরে সেকেন্ড কাম ଆମର কিছু করতে দব আমি জানিছে লিমিটিং x tends to 0 f of x এরকম লিখে তারপরে নেক্সট স্টেপ f of x এর জায়গায় এটা আছে sin 3x বাই x লিমিটিং x tends to 0 f of x এর এটা আছে sin 3x বাই x नेक्स्ट स्टेप बुझिबा हम एटा बजे भी देखबले बलना मन देखे कबिले वेरी इंपोर्टेंट एटा सो एटा तो इनटू हमें प्रथमे एक सारे इतना बेसिक ड्राइंग करो तो बेसिक ड्रा करले हम मन बुझिबा हैला हमें प्रथम के आ गोटे कथा ले पिपुडीटा चोरिया प्रथम तुम भी प्रथम इंट्रोडक्शन क्लास करथि पिपुडीटा चोरिया पूर्व মানে প্রথমে চড়ুছি চড়ি পুরা পড়ি যাচ্ছে কোন কাছে চেষ্টা করছি কোন কাছে চড়ছি না দেন বুঝলে ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛେ ପିମ୍ପୁଡିଟା ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ପିମ୍ପୁଡିଟା ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚଢୁଛି ତାପରେ ସେ ପଡି ଯାଉଛି
ପଢିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚଢିବି ଚଢିବି ଶେଷରେ ସେ ଚଢି ବି ଯାଉଛି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କହୁଛି ଆମର କାହିଁ ହବନି ମ୍ୟାଥ ଏମିତି ଏକ ସବଜେକ୍ଟ ବିନା ସୂତ୍ରରେ ହବନି ତେଣୁ କରିକି ତମେ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର କଥା ଦେଖିବ ବୁଝିଲା ଆମେ ଆମେ ଜନ୍ଦାମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲି ହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ସେ डायलॉग का कौन ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जो आगे को चीज जो डर गया वो मर गया ବୁଝି ନାହିଁ କୋସିସ କରିଚାଲିବା ଯାହା ହବ ସତରେ ଦେଖିବା ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ତମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସାମ ତମର କେତେ ଆଜି ତାରିଖ କେତେ ହେଲା 7/10/2024 ଆଉ କେତେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମର ସମୟ ଆଉ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମୋଟୁ କେତେ 3 ମାସ ନା 4 ମାସ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି କଣା ମେହନତ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ସଫଳ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ତେଣୁ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ମୋର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ କିଛି ବି ଟାଇପ ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ପିଲେ limit x tends to 0 limit x limit x tends to 0 f of x ର ମୂଲ୍ୟ 3x ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଏଠି କଣ limit x tends to 0 limit x tends to 0 ତାପରେ sin 3x by x sin 3x by ଏଠି x ଅଛି ଏଠି 3x ଅଛି ଯେମିତି କରିବା ଯେ 3 ରେ ଭଲ ଦବ ଯଦି ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି 3 ଗୁଣିବି ଆଉ 3 ହରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି x 3 ଗୁଣିଲେ 3 ହରିଲେ ଏଠି 3x ଗୁଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଲିମିଟ x tends to 0 ହେଲା sin 3x by 3x ଗୁଣନ ଲେଖିପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ହେଲା ଏତକ କଥା ବୁଝିଗଲା ନା ଆଉ ଥରେ କହିଲି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ f of x ର ମୂଲ୍ୟ 3 ହେଇଯାଇଛି f of x କେତେ ଏଟା ହଉଛି f of a ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଟା f of x ଏଟା f of a f of x ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପକେଇ limit x tends to f of x is equal to f of x is equal to sin 3x by x sin 3x by x sin 3x by x କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ limit x tends to sin x by x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା limit x tends to 0 sin 3x by x যদি 3 ଅଛି ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ବି ତଳ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ 3 ଆଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ କରି କଣ କଲି ନା 3 କୁ ହରିଲି 3 କୁ ନେଇ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା sin 3x by 3x ହେଇଗଲା କଣ 3 ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା ଲେଖିଦେବି ତେବେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ କେତେ ନା ଲିମିଟ x tends to 0 sin 3x by 3 ଆମେ ଏତିକି କରିଛେ ଓକେ ମୁଁ 3 ହରିଦେଇ 3 ଗୁଣ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଲିମିଟ x tends to 0 sin 3x by 3x ତିନିଟା ପୁରା ଚେକ୍ କରି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବ ସୂତ୍ରଟା ଲିମିଟ x tends to 0 x tends to a ହେଲା sin x by x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହବ એટલે ମନେ ରଖିବ ଏଇନା କହିଲା sin 3x ଅଛି 3x ତାପରେ 3x କରି x କରି ତାପରେ ଏଠି ପକେଇଦେଲେ ଦେଖା ଲିମିଟ x tends to 0 ଇଆ କରି କେତେ ଲେଖା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଆମର 1 ହେଇଗଲା 1 ଆମର 3 ସମାନ 3 ହେଇଗଲା એટલે କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଥିଲା ଯେ ଏତିକି ର କରି ଆସିଛି ତାହେଲେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ f of a ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା f of a ଥିଲା ଲିମିଟ x tends to f of x ଏମିତି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ଓକେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ନା ଲିମିଟ x tends to 0 f of x is equal to କଣ f of a ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ it is continuous it is continuous it is a continuous it is continuous at x is equal to ଆଉ ଥରେ କହିବି limit x tends to 0 sin 3x by 3x
କାରଣ 3 ବି ଗୁଣା ହେଇଗଲା ଗୁଣା ହେଲା ତାପରେ ୟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କେତେ ହେଇଗଲା 1 ହେଇଗଲା 1 ପୁଣି 3 ସମାନ 3 ହେଇଗଲା ଆମେ f of a ର 3 ଆବା ଆମ ଦରକାର ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ପିଲା ଲିମିଟ x টেন্ডস ଟୁ 0 f of x is equal to f of a it is continuous କାହିଁ ହେଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ତେଣୁ କରି ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କଣ କଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଏବେ ଆଉ ପୁଣି ପେଇଦବା ଟିକେ ବଢିଆ question କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପୁରା ସହଜ ଟ୍ରିକରେ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଏଠି ତମକୁ କହିଥିଲି ଯାହା କିଏ ପଚାର ଲେଖିବ 8 x is equal to 0 ଆମେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖ ଏ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଦୂରରେ ରଖିବ ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ ଲିମିଟ x tends to 0 0 ଦେଇଛି 0 ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି f of x ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଲିମିଟ ଟା ଆମେ ଦେଖ f of x ହେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସ୍টেপଟା କେତେ ହବ ନା ଲିମିଟ x tends to 0 f of x ର ଲେଖିଲେ ନା e to the power 5x minus 1 divided by କେତେ 3x ଦେଖো ଏଠି କୋଶ୍ଚେନ ଆମର f of x ର ଏଠି କୋଶ୍ଚେନ ଲେଖିଲେ ତୁମେ କଣ କରିବି ଏଟା 5x ର କନଭର୍ଟ ହବ ବୁଝିହେଲା ମୁଁ କଣ କଲେ ଏଟା 5x ର କନଭର୍ଟ ହବ ବୁଝିହେଲା ये ଯାହା ଅଛି ଗୋଟା ମତେ ସେୟା କଣଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କଣ କରିବି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପ ଏଠି କଣ କରିବା ହବ ଦେଖ କଣ କରିବା ଲିମିଟ ଲେଖିଦିଅ x tends to 0 ଲେଖିଦିଅ e to the power କେତେ ଲାଗିବ 5x minus 1 divided by କେତେ ଅଛି 3x ଅଛି ଗୁଣନ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 5/3 କରିଦେବି ଏଟା 3 କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଯିବ ଠିକ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲି ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 5x ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ 5x ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଆ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଦିଅ 5/3 ବୁଝିହେଲା 5/3 ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି କରିବ ମାନେ ଗୁଣିବ ଦି ପଟେ ଯଦି ଗୁଣିବ ପୁଣି ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଇଟା କଣ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 5x ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲିମିଟ x tends to 0 ହେଲା e to the power 5x ଦେଖାଯାଉନି ଲିମିଟ x tends to 0 e to the power 5x minus 1 देखो कितना लेगा 5x ହେଇଗଲା ଗୁଣନ 5/3 यार मिले 1 यार मिले केते 1 गुणन 5/3 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା 5/3 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 f of x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5/3 ଆମେ ଜାଣିଛେ f of a ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5/3 ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ନା ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल केते f of a ହେଲା ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू f of y ये समान ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ ହବ तो ये इनने लिखो तो जगह वही इनने लिखो तो लेकिन क्या मानना है इट इज कंटीन्यूअस at x is equal to देखो बुझेला ताले इट इज कंटीन्यूअस टाइम एटा कंटीन्यूअस होला जेन f of x is equal to f of y ହେଲା ले आउट रे कहला तो सारा को एते को लिखि दे नै ए कोन लिखले जणा पड़न हो बोले लिखि दियो f of x is equal to केते होला e to the power 5x minus 1 divided by 3x ହେଲା x is equal to x coordinate is equal to 0 তাহলে 5/3 is equal to x is equal to 0 होला এটা কোন দিকে কোশ্চেন রে দেইছি এইটা চেক অফ x র মূল্য এটা চেক অফ a র মূল্য আচ্ছা ঠিক আছে মূল্য লিখি কোন না 8 x is equal to 0 লিখলে এই স্টেপটা কম্পাউন্ড এটা দ্বিতীয় ହେଲା প্রথমে মানে লিখি না লিমিট x টেন্ডস টু 0 f of x তখন এটা কালা প্লেটা ইকুয়াল হবে মানে লিখি দিও এটা ইকুয়াল ହେଲା ইকুয়াল লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটা কোন আলাদা e টু দি পাওয়ার 5x - 1/3x আছে 5 e টু দি পাওয়ার 5x - 1/3x আছে আচ্ছা ঠিক আছে এটি কোন করি এটা আমি f of x র মূল্য দিয়েছি প্লে আমি কোন করিবি এটা 5x এর কনভার্ট হবে ଯାହା ତମେ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲେ ଏଟା 5x ରେ କନଭର୍ଟ ହବ କଣ କରିବି ଯଦି ମୁଁ 5/3 ଗୁଣି ଦେବି ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ 5/3 ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ଏଟା 5x ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି
limit x tends to 0 ଏମିତି ମାନେ x minus 1 by 5x 5 ଅଛି ହେଲେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିବ 1 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ ଆମେ ପଢିବ ଏଇଟା limit x tends to 0 x tends to 0 ହେଲା e to the power x minus 1 by x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ମିଳେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର ହେଲା या पर तुम किसी एग्जांपल पे तो सीधा प्रैक्टिस करिवो ହେଲା ନହେଲେ आ ବୁଝେଇଲା ନା क्या लिखि दो बोली ना सूत्रଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖେ ଟିକେ ବୋର୍ଡଟା ଛୋଟ ଏଣୁ କରି ପାଟି ଗୁଡା ଉପରେ ମାର୍କ ହଉଛି ସମୟ ଏଣୁ କରି